Podrži, pobijedi. Slogan je prvog teletona u Crnoj Gori koji će biti organizovan 15. februara. Prikupljeni novac biće uplaćen za liječenje u inostranstvu djece oboljele od karcinoma. Inicijativu je pokrenulo 5 televizija, ali poziv da se priključe otvoren je svim medijima. Gosti jutra su direktorica marketinga Radio televizije Crne Gore Vanja Šipovac i naše kolege iz Prve televizije Ivan Vukčević, iz Vijesti Branka Pavlović, iz Fondacije Budi Human, sa nama ovog jutra Goran Jovanović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dakle, eto, mnogo se priča u medijima o Teletonu. Vanja, šta radimo, šta je Teleton zapravo i koji sve mediji su trenutno uključeni? Pa da, Marija, dobro jutro svim našim gledalcima. Ja ću ukratko samo napraviti zapravo mali uvod šta je to Teleton. Teleton je jedna vrsta interaktivnog show programa koji se organizuje sa ciljem da se prikupe financijska sredstva za jednu određenu kampanju ili akciju. Poznate ličnosti koje učestvuju u Teletonu razgovaraju sa građanima koji pozivaju jedinstveni broj, a svaki taj poziv, odnosno svaki minut poziva je direktna donacija. Ovaj put zaista sa radošću i sa ponosom mogu da istaknem da je ovo prvi put slučaj u regionu da se ujedine svi mediji, dakle ovoga puta 5 televizija, Radio televizija Crne Gore, televizija Prva, televizija Vijesti 777 i televizija Atlas ujedinili su se sa istim ciljem, sa jednom divnom emocijom, a to je prikupiti novac za svu onu djecu koja se bore sa opakom bolešću, a da za liječenje moraju da traže pomoć van granica svoje zemlje, vrlo često i van granica Evrope, kao što smo sad imali taj slučaj sa malom Selenom koji je zaista negdje, mislim, ponovo ujedinio kompletnu Crnu Goru, a da, sa druge strane, Fond zdravstva iz bilo kog razloga ne pokriva sve te troškove. Dakle, prvi crnogorski Teleton 15. februara na Međunarodni dan djece oboljele od karcinoma. Biće uključeno 100 poznatih ličnosti iz Crne Gore, iz regiona, koji će biti na raspolaganju svim našim gledalcima, koji će moći da se priključe ovoj našoj humanoj misiji tako što će pozivati broj telefona, razgovarati sa tim poznatim ličnostima, možda ih nešto pitati, nešto im reći i samim tim učiniti jedno dobro dijelo i pomoći nama da sakupimo što više novca. 3 sata živog programa od 20 do 23 časa, za sad direktan prenos na 5 televizija. Kažem za sad iz prostog razloga što je poziv otvoren svim ostalim medijima da se priključe, da pozovu i da se informišu na način kako mogu da preuzmu signal. Zaista jedna velika organizacija, 20 najpoznatijih televizijskih lica koji će voditi te noći program i zaista pozivam ovim putem što više gledalaca, što više ljudi da budu te noći sa nama i da svi shodno svojim mogućnostima učestvuju u ovoj divnoj humanoj priči. Branka, kako je zapravo nastao Teleton? Otkud ideja? Pa, naša želja je bila da iskoristimo svu onu pozitivnu energiju koja se u stvari sabrala tokom prikupljanja sredstava za malu Selenu. Građani Crne Gore su donirali koliko je ko bio u mogućnosti i pobjedili su u stvari u svojoj toj iskrenoj namjeri, želji da se sredstva što prije pokupe. Međutim, shvatili smo da Selena nije jedina. U Crnoj Gori prema statistici Udruženja roditelja djeca oboljela od karcinoma godišnje oboli od 15 do 20 djece. Liječenje te djece je dugo, naporno i često je potrebno liječenje van Crne Gore. Prvi izbor za liječenje su naravno bolnice u okruženju, međutim te bolnice ne pružaju najbolju onu pomoć, liječenje koje im treba, tako da sljedeće su klinike koje pružaju najbolje liječenje, a one su najčešće po svijetu, evo Cincinnati, Amerika, u inostranstvu uglavnom. Tu je neka naša želja bila da pomognemo da oni odu da dobiju najbolje liječenje. Kako smo se dogovorili? Vrlo jednostavno, par kontakata između medija i Teleton je dogovoren. Kao što je Vanja već rekla, to je Radio televizija Crne Gore, televizija Vijesti, Atlas televizija, Prva televizija i televizija 777.
naravno svi ostali koje žele neka nas kontaktiraju i dobit će uputstva kako da preuzmu kanal. Ono što bih ja htjela da naglasim je da ja mislim da je ovo prvi put da 5 televizija u istom terminu emituju isti program. Sigurno je prvi put. Ivane, šta ti kažeš? Tako je. Mediji treba ovako da se ponašaju i da budu primjer ostalim. Pa ja sam nekako u proteklih 5 godina koliko TV Prva postaje u Crnoj Gori zagovornik da svaki medij pojedinačno mora da se angažuje oko društvene odgovornosti. Sam nego mi, evo, moja koleginica tu i ja, ko radimo na tim rukovodećim pozicijama u našim medijima, smo svjesni koliko je naše tržište neelastično i koliko je zapravo medijima, u odnosu na velike kompanije, jako teško da sprovedu društveno odgovornu kampanju, iako imamo dosta logističke podrške kroz naš program, kroz naše reklamne blokove i kroz sve to što zapravo naše gledaoci vide. I definitivno će ovo da odjekne u regionu, budući da smo najmanja zemlja u okruženju, a da imamo toliko medija i da već posle ne znam koliko godina radimo zajedno. Ovako jedan lijepi humani projekat. Ono što također treba istaknuti jeste da je vrijeme da i nešto iza nas ostane na taj neki način, jer u nekom moru, u nekoj eri kad se gledaju samo rejtinzi, šerovi, ko ima bolju seriju u prime time-u, ko ima bolji talk show, čiji jutarnji gledaniji, mi donosimo potpuno novu priču, potpuno novu za region, tako da evo već očekujemo da u nekom narednom periodu, koliko sama naša PR kampanja bude trajala, da će se i kompanije javiti bez naše inicijative da podrže ovaj projekat i da očekujemo da će i region da odjekne, s obzirom da je definitivno nešto se prvi put dešava. I jako smo ponosni na tu inicijativu da uz sve neke probleme koje imamo i na tržištu i uopšte u poslovanju medija, imamo jedan fantastičan program u prime time-u koji će trajati preko 3 sata, koji ćemo svi prenositi u isto vrijeme i koji će biti najgledaniji na svim televizijama. Jeste, tačno tako. I mislim da je istorijski moment da će se o ovom projektu pričati možda i na fakultetu za novinarstvo i za komunikaciju u nekom narednom periodu. Jako sam ponosan na sve nas, na čelu sa mojim koleginicama, na čelu sa našom direktoricom Sonjom Drobec, vašom direktoricom televizije Vijesti, koji su svi nekako uskočili ovaj projekat puni entuzijazma i očekujem da po prvi put u Crnoj Gori neće biti 5 televizija, nego jedna. 15. februara u 20 sati. Gorane, dakle i fondacija Budi Human je tu. Koja je vaša uloga u čitavoj akciji? Ovako, znači, fondacija, mi smo zapravo primijetili, znači, taj nedostatak u crnogorskom društvu da nije postojala mogućnost, znači, da se na neki infrastrukturni način povežu ljudi koji hoće da doniraju i ljudi koji imaju potrebno stvarno ta pomoć. Tako da fondacija Budi Human je nastala krajem prošle godine u namjeri da objedini 3 mobilna operatera i da oni daju svoj short kod kako bi se putem njega moglo donirati ljudima kojima je ta pomoć zaista potrebna. Sad, to je priča koja je aktualna svuda u regionu, to nije ništa novo u principu, ali na našim prostorima nije to bilo još moguće da se izvede iz razloga jer operateri nisu mogli da daju taj short kod, zato su postale neke procedure gdje taj novac ne može se uplaćuje fizičkom licu, postoji neki mehanizmi koji odlučuju kome ta pomoć stvarno treba, kome ne treba i tako dalje. Za vrlo kratak period mislim da smo napravili jako dobru priču, uspjeli smo da pomognemo prikupljenju sredstava maloj Anđeli Petrović iz Kotora u iznosu od 50.000 poruka koji su poslati u tom trenutku. Za Selenu Mandić poslato je negdje oko 120.000 poruka, tako da je to jedna velika suma koja se prikupila samo za 1 mjesec postojanja fondacije. Sad, ono što bih htio prvo da naglasim kod Teletona, što mislim da se nije desilo u novim našim prostorima, vjerovatno, jeste da mi uvijek prikupljamo taj novac, onda kad je taj novac potreban specifično za jednu osobu. I tad svi uskačemo, znači da pomognemo toj jednoj osobi. Ova akcija je specifična po tome što trenutno ne postoji osoba koja se javila koja stvarno treba ta pomoć, nego se mi borimo, znači da napravimo jedan fond iz koga ćemo spremni dočekati neki novi slučaj, a ne, i znači praktično proaktivno djelovati na kompletnu tu priču. U tom smislu fondacija će podržati, znači, Teleton i Teleton na taj način i podržava i fondaciju dajući povjerenje fondaciji da može da izvede tu priču i da izgura do samog kraja. Jasno, da. Dobro, koji su mehanizmi donacije? Na koji način građani mogu da učestvuju i da doniraju? Ima nekoliko mehanizama donacije. Prvi je putem poziva
Poziv je 1511 koji će biti otvoren za cijelo vrijeme trajanja našeg živog programa od 20 do 23 časa, čak možda nešto malo i duže. Poziv će biti ograničen na 2 minuta. Dakle, na taj način gledalac direktno, odnosno građanin direktno donira u fond 2 eura. Da pojednostavim, dakle, svaki započeti minut iznosit će 1 euro. To je jedan način. Drugi način je slanjem SMS poruka. Dakle, već od utorka 7. februara bit će otvoren broj. Znači, građani će moći slati slanjem SMS poruke na broj 14543. Opcija 5 također moći donirati novac koji će ići u fond. Poruka iznosi 1 euro. Treći način je kroz fondaciju, Goranovu fondaciju Budi human, uplatom na žiro račun. Ja ću se sad samo podsjetiti 520-14626-41 i zaista ovim putem žiro račun je već otvoren i to je vrlo bitno da kažemo. I ovim putem zaista apelujem na što veći broj kompanija, firmi, svih onih preduzetnika shodno njihovim mogućnostima da se uključe, da doniraju novac. A ja mogu reći da je već veliki broj njih, naših prijatelja, već smo ih iskomunicirali i oni će biti te noći sa nama i samim tim podržat će i donirati neka sredstva. I još jedan način, to su kutije, unificirane kutije, bit će sa našim obilježjem, sa logotipom naše kampanje Podrži pobjedi. Kutije će se moći naći u 22 crnogorske opštine. Naknadno ćemo iskomunicirati sa našim građanima gdje će biti punktovi, odnosno gdje će biti lokacije, gdje će biti postavljene te kutije, odnosno gdje će građani moći donirati i tim putem novčana sredstva. Dobro, dakle to su zapravo mehanizmi donacije, a koji su mehanizmi korišćenja donacije? Pa ono što zapravo treba posebno da istaknemo jeste da se sva sredstva koja se budu prikupila, da li putem SMS-a, putem telefonskog poziva ili putem donacija, neće se uplaćivati na račune fizičkih lica. Dobro. To je prosto nemoguće za ovu svrhu, već će se pokrivati troškovi liječenja putem plaćanja faktura sa klinika iz inostranstva. Znači, to je jedan od prvih uslova kako će funkcionisati posle podjela tih sredstava. Nadovezao bih se samo na Vanjinu priču, ovim putem da se zahvalim i na svim mobilnim operaterima koji su zapravo u startu prepoznali značaj ovog projekta i nesebično nam pružili svu logističku podršku, jer Teleton kao televizijska forma jeste prvi put u Crnoj Gori, što je opet možda dokaz koliko kasnimo tržišno i nekako programski u odnosu na region, ali oni su nam pružili nesebičnu podršku u tom tehničkom dijelu da podrže i da pomenemo da će se pozivi putem broja 1511 moći obaviti i putem fiksne mreže i putem mobilne mreže sva tri mobilna operatera. Što se tiče samog tog mehanizma trošenja tih sredstava, to smo prilike objasnili da je nekako i krovni slogan i krovna motivacija naše kampanje jeste da plaćamo bolničke troškove putem faktura ili putem drugih računa koji će prisadati od same klinike iz inostranstva, isključivo za djecu oboljelu od karcinoma i njihovo liječenje u inostranstvu. Znači, ništa region, ništa pojedinačne slučaje, radimo za opšte dobro. Dobro. Kako izgleda kreativni dio kampanje, Branka, i gdje se sve ove informacije mogu naći? Kampanja je krenula juče. Juče su poslate saopštenja svim medijima. Kreativna kampanja kreće sjutra. Slogan naše kampanje je Podrži pobjedi. Juče su snimani reklamni spotovi za televiziji. Preko 20 TV lice je učestvovalo u snimanju spota, energija je bila fantastična, mi jedva čekamo da vidimo kako to izgleda. Nadam se da će ta energija biti prenijeta na sam Teleton. Znači, banere ćemo postaviti na svim portalima koji su raspoloženi da nas podrže, rešenja za print takođe, znači očekujemo video spotove za televizije. Ono što bih ja rekla još, nadogradila bi se na Vanjinu priču o kutijama. Kutije koje ćemo da poklonimo te večeri, znači večer Teletona, su namijenjene u stvari ne samo ovoj našoj akciji, već svim akcijama
koje humanitarnim akcijama koje je određena već mreža ljudi postoji po gradovima Crne Gore koji se bave tim. Znači, pojavi se potreba i oni su već na ulicama i prikupljaju sredstva. Pored kutija su, doniraju ljudi sredstva na taj način. Kutije će biti providni, moći će da se brendiraju onako kako njima treba. I to je neka naša zahvalnost njima što se bave time. To nije lagano, sigurno, tako da i na taj način želimo da im kažemo hvala. Dobro, Gorane, kada govorimo o vašoj fondaciji, šta je u perspektivi, čime ćete se baviti u budućnosti? Pa, kao što sam već rekao, znači mi smo praktično skoro počeli sa radom. Ono na čemu, znači, intenzivno radimo, to je ta transparentnost koja je nemoguća, znači, bez dobre tehničke infrastrukture na kojoj radimo trenutno, a to jeste da svi ljudi koji budu donirali moći će, znači, donacije uživo da gledaju praktično na našem portalu. Što znači da, eventualno, kad pošalje donator tu SMS poruku, on će moći da bira kome hoće tu poruku da pošalje u slučajima kad imamo više ljudi kojima je ta pomoć potrebna i praktično u stvarnom vremenu da vidi da su se ta sredstva povećale i čak da može da vidi svoj broj telefona sa poslatom porukom. Naravno, u maskiranoj formi, recimo 067, 4 zvjezdice, onda samo, znači, 2 zadnja broja da se vide. Isto tako biće moguće da se gledaju, znači, i sredstva koja budu uplaćivana putem računa, tako da ćemo u jednom stvarnom vremenu imati jedan totalno transparentan sistem pomoću kojeg ćemo da imamo uvid u to ko je sve donirao, na koji način, u kojem iznosu kao i kako se troše ta sredstva sa tih računa i kako se raspodeljuju ona sredstva koja su preostala i koja, recimo, nisu utrošena do kraja za liječenje jedne osobe, na koji način to praktično presipamo drugim osobama koje su aktualne. Također imat ćemo i aktivno moramo da radimo na, da kažem, finansiranju same naše fondacije iz razloga jer slične fondacije u okruženju komuniciraju na taj način, funkcionišu na taj način što uzimaju procenat od donacija kako bi mogli jednostavno da funkcionišu jer opet postoji neka komisija, postoji neka infrastruktura i tako dalje. Mi nećemo raditi to, mi ćemo tražimo društveno odgovorne firme u Crnoj Gori koje će da podrže naš rad, jer smatramo da je besmisleno uzimati, znači, od bilo kakve donacije za nekoga da bi funkcionisala ta fondacija, ako već imamo društveno odgovorne firme koje će da pomognu njen rad. Da, dobro. Medijska kampanja kreće sutra, će li sutra već biti gotovi spotovi? Pa, spotove čekamo. Ono što sa sigurnošću možemo da potvrdimo da će sutra negde do prime time-a krenuti inserteri na svih 5 televizija, odbrojavanje, pošto je to nekako dio naše kreativne kampanje, da će, kod okrenete neki od 5 televizija koje su u većini slučajeva kod kabelskih operatera jedna za drugom, moći ćete da vidite naš logo i odbrojavanje do početka same emisije, odnosno do 15. februara u 20 sati. Bitno je još istaći da su se sve televizije dogovorile da u prime time-u te večer neće emitovati reklame. Onako isto tako bitno i za gledalce, a i da pokažemo tu našu još humaniju stranu kad je u pitanju komercijalni program svih televizija od kojih realno imamo interesa, tako da to, od sutra smo u akciji. Mislim, akcija traje već 10-ak dana, ali... Ali će se od sutra nekako iskristalizovati čitava ova priča. Branka? Da napomenemo, 15. februar je dan djece oboljele od karcinoma. I baš smo se za taj datum opredelili. Mogli bismo da možda dobijemo još na vremenu da sve bude kako treba, ali 15. februar je jako bitan datum. To je svjetski dan djece oboljele od karcinoma. Mogu li ja samo, izvini Marija, još nešto, kratko ću, kad smo imali sad skoro slučaj Male Selene, tu je nekako bila, imali smo pojedinačan slučaj i emocije sama, prosto izlazila i negdje sa radošću, skupili smo svi zajedno toliko novca, ovde imamo i emociju, a zaista imamo i to buđenje svijesti, koliki je to zapravo problem i koliko svoj toj djeci treba pomoći. A imamo opet strašne statistike da u Crnoj Gori godišnje oboli negdje oko 10 pa čak i 15 djece, a znamo sad kroz ovaj slučaj, kroz sve prethodne koliko su skupa ta sva liječenja. Zato negdje pozivam i zaista apelujem ovim putem na sve građane, na sve ljude dobre volje da se svi zajedno ujedinimo i napravimo dobar rezultat. I zahvaljujemo svima, dakle svima koji su uključeni u projekat, uključeni smo svi. Eto, tako nekako ispada da smo uključeni svi. Hvala vam puno što ste bili sa nama, pričat će se o Teletonu i tekako.